tuge. Yes. Na mundu ucio ni ari nyeni. Kiondo. Chiro gogori. There are always languages to camouflage everything. Ute gutemani. Mundu ucio ribotiri ni amiri. Ucio kawaye da kawe. Atiriri. Thai storari ari. Yona broti re hore githunguri. Aragirire hau. Saba. Aragirire hau. Saba. No manye brenda haku agirwo ici. Ndoro ngo basitemanagia. Iyo no kwere conversation. Ulituhurwa muno go flow. Ndoge nyita. Ukaigwa tirire. Andiki na mundu ugiogia. Hari gwa hajuru harane no naki. Ni guku. Bea arageire hau. No re ure. Wona ru guku kurokira ki. Dwe ona broker nacio skirio wira na broker necio irari to hiyo horo. Yes, broker nacio ira kira ro changi we ni nyanya to genyito naki na kwa ndo megumo especially mahota kurora the business environment of the rural area makamenya meko invest in machinery. Yes, teuru ogo mundu wikara gitari ikara kweje kure mona turagita mundu ucio ni ari say no mundu wikaragita gwe mundu wikaragita in a village. Yes, ekuruguke no magona turagitari. Yes, of course wa mbere itura gutire mundu tamu. Yes, yeah, ni mundu ukiri na si to no mwe mufatara negua na ni mundu hota nginya ko move opinion. Yes, no etene maundu very basic ni mahithagia mundu si tara food wa bao akona rada rugongo tene rada kwa generator kwa ya Stanley. No kwera da ya Stanley. I think those brands are still there. It's a very effective one. Very. Yes. Kwa generator ya smoother. Nerege the big one. Naka was smooth. Aha. Bona you look at ya mutubu. Na karabe. Akahetuko kona karuta karudi mikaro fa. Ono geti dia gukiro era fundi tocio. Yes. There was the plow plane. Kwa tega plow gaka keja gato bitaro. Neka spook shift. Spook shift nika kale ko gato kono gu. Ha gu karo fa ke rounded. Kona riko no shole makore kana garogo. Yes. Those are not cheap tools. Pana. Na tools this yore. This ya fan. Wona sio isiki kodu siewira ne kothi yes kwa kwa kanyota kwa Lieutenant Kano Gonyi the brother was a carpenter. Don't know that he still practices no gudara da ku asa okay kire karamu haha uto ine kana thecererie njuire ka HB na maundu maya racora we ona ndungifathoma ukono ya thikwea gacora akoya tho ena tho mihirige tatu ena ria etagwo ripping saw the cross cut saw. Yes, ripping ni akurenga guthii uguo riu na line, cross cut ni kana ga gukirania across the grains kuna ragabia na nigetha muonie wira ucio ni ubatara kothire. Yes, nigetha no akuhe wira kurenga rubao. Yes, no ni ambe aguturire njira akwera utwarithia no uri ogomia handu nwe thogi ogomia ri ni rega guthie. Yes, we mitwara ka ora cio ego kada rubao no ni wana andu mese na ngumo rugongo ni mundu we ihuragia akagura has governor power so kana still turagathagireria power so karengi na kori ndwe nako kahana ngari ya Saudi kaumagara githie ki gagithii wira. Yes, kururuma. Yes, ni wira na mundu we power so ri rugongo ni ari si no those people have. What are you saying? Mundu wa bereri mundu cio koragwo in very good books with a local chief
to mititu ndukurenga ngata mabebe avana yes itona kwa kiruru moguo yes sifu wegutu kuvara ni ajira he oria tuikagio exhaust ikagio mai-ini mutitu yakore ta mafura akabagira hau arameto illegal loggers ati nigaitagwo exhaust ri igaikio kabuyu-ini ka mai mugambo wothe ukamerio niki ukamerio ni mai we wiguo mai hii mutito kuria deep no mukehithe oguo yes no na kuo gukire na thirikari yaku etagwo KFS yes nigaikagio mai-ini gato na guku micii-ini ri yes kwi maitho ma cibu metagwo nyumba kumi ndio hiyo wona mundu toranite na gatona kioria rathi karohithia gacemokia nyungu be dike tutengerio be cia forest mundu wipasu ruongo ona ni ari hari ikara mukao-ini na kirabu yes you see of course ona mundu wipasu na ni akundaga ari yes ni akundaga kenyuo we ikina standard ocio ri ni arutithagia wita wira ndui kuri aria waneo ni wo gwibanga nayo no wita ni okunuriro wa masi wathie okunura eno enyambe njoe thimu no rera wanjuguna kindu nderia wanjuguna anywa ki aca mucenjeria andu acio meindo ukamenya muthenya ucio yes macini yatinda wira no mepa wacu yaumagara oguo ni hunagia micii iganona no ihunie micii ona 10 yes umenye power so mwene ona ndoi weight yayo niki atagikuwa avana yes no mwene ndakuwa macini mwene power so ni ari ndogo mothi ndaiwa ezie makinuga ndongo mothi ni aitonga ndongo mothi ni aitonga uyu ezie mu ambe moria Carolina riu ndongo mothi ni akuagira riu itonga briefcase na kina mondo riu mundu wa paso ni ari ndongo mothia yarekia wira ri no miaka kagirithi mwene macini no akuire kamondo karia gakua nyororo na riu tuthufana iganona yes ndongo mothie kue tho feturu na uiro yes to jiwa ne tukanagio na uiro ndekanywe feturu nyingi na o uri uratukanio no gwe iratoga no gwe uramima maica ndongo mothi ni oyo haha blade na gakonia na mukwa nigetha ndigakerwo kiande ina nyamu ikuagwo na kiande yes na ndui kwanja riu mwene ri na no etagwo ngari yes na mume operate etagwo dereva iwa paso wira gwatiriri paso ya bae kalihuo yo nyene yes ikaliha dereva yes ikira maguta nerihe ndogo mothi icoke itarirwo futi yes nirihagio na itangi irihagio na itangi ria maguta na nikanyua kuringana na uria kararuta yes yakwira mwene power so ona ria magucagia mitongi matie mundagiria ameruta waguo umudike muthe na ni makona machabiki paso ni machabiki ode marabusa no igwe irario ni andu aigana yes hari magirire mura he magirire ngu yes no nginyagira machabiki nigetha mate mamite kundu ri yes kuri rumba kwenda kwirirwo ni kuna kuguithirio miti no muthimu korie ngu wega na no kuri jesi ya mundu wa power so iyo riu ndirihagwo ni mwene power so mathe mauti
make jesi yakwo gokie nä agåithia må tä mogokie maige wega harä a rä u haraerwo Bau. aya banga gau koya kamå kanda okana raini And in the absence ya mwene macini mwene ngari, ndereba nake nä aciumaga veto power. Ndereba wa karengi kä u nä kä raåni. It's a constitutional office with power and trappings. no cio rä u nä må ru gå kä ra mwene å cio nä we må ru akirwo å ramä atha må ndå ratha ngari å cio mwene atarä ho rä nä må ru gå kä ra mwene å menye ambaga kwambata må tä igå ru må kamå nengeria akambata na må kanda ndongo må thiä kamå rå mä rä ra thutha ä kamå gucä ria ngari yamå kabithia ngari ä kauma ä gucie kä må tä bageceta no yabata kä rurumaga tondå ngä gucä ria igå rå ma expert magucagä ria igå rå yå nyingä nä tondå ä no kiki nä ya kiki yabata idling kamå kabithia må tokaya yume rä u na ndakwä ra å gucie waigua yathi idling å kamenya that's your cue wategä ndä mwä ra må gucie na må rorie na gwa thiji må tikaä tå kena igå na kiugo ä nä kä no bueno basuri influential people very influential ona mena onyo bado yokora wa line of defense ugo kame kora no kurumia ruruma ona mukora we na mushika nake arurumia ngari kwira akuhiriria heo ngigwito gicagi mikora yokire gwake akadia menya ni ari power so amerurumirie akioya karima karao ndi murango no ngeithi muthe mamenya no marandia murenda njanjie na guoko kuriku no ngeithi nä njä ra tå kå rä te pawaco gä kuthio å kä rå gamä ra Kenyatta andå a pawaco rå gongo mece nene kwanja marakorwo mahetwo wä ra thukuru nginya arutwo monaga å rä a nä ithe wa Wambui acoke areherwo matumbå na iria imata na ngima na harä a kå rä ra ndongo mothirä yoe mahuti ä thondeke tarä kanyå tiarä ra hiå-inä rä tha ikå mi na 44